Autoservis Dado Velika Kladuša. Iako je tržište veoma zahtjevno i konkurentno, autoservis i lakirnica Dado iz Velike Kladuše uspješno posluje već 12 godina. Vlasnik ovog autoservisa, gospodin Mujkić Dželhad, je odmah po osnivanju imao za cilj da od svog autoservisa napravi prepoznatljivo ime i da uđe u društvo sa najpriznatijim privrednim subjektima regiona. I već nakon nekoliko godina rada bilo je jasno vidljivo da je u tome u potpunosti uspio. A sve to zahvaljujući ozbiljnom pristupu poslu, visokom kvalitetom završenih radova i veoma pristupačnim cijenama usluge. Usluge autoservisa Dado mogu se podijeliti u dva segmenta. Prvi je popravka havarisanih vozila, a drugi je automehanika za sve vrste vozila. Vlasnik je značajna sredstva ulagao u razvoj, tako da posjeduje sve ono što je potrebno za kvalitetno obavljanje djelatnosti. Ovaj autoservis posjeduje vlastitu komoru za lakiranje vozila, tako da je kvalitet posla neupitan. A 20-godišnje iskustvo u ovom poslu rezultiralo je time da je ovaj autoservis poznat ne samo na teritoriji općine Velika Kladuša, nego i šire. Pošten rad i korektan odnos prema klijentima omogućavaju ovom servisu da iz godine u godinu imaju sve više istih. Drugi segment usluga ovog servisa je automehanika. Ovaj servis radi popravke svih mehaničkih kvarova na automobilima. Prilikom rada koriste se kvalitetni dijelovi renomiranih svjetskih proizvođača, tako da će vaš auto u autoservisu Dado biti popravljen brzo, kvalitetno i po veoma pristojnim cijenama usluge. Moto ovog servisa je veoma velika posvećenost klijentu. Zato i vi poklonite svoje povjerenje autoservisu Dado iz Velike Kladuše i prepustite da se oni brinu o održavanju vašeg automobila, jer oni to rade visoko profesionalno. I na vrijeme će uočiti svaku nepravilnost kod vašeg automobila i na vrijeme je otkloniti. Trud, požrtvovanost, ekspeditivnost i stalna težnja da bude bolji i uspješniji, kao i stalan rad na poboljšanju nivoa usluge, ovom servisu će omogućiti da još dugo godina visoko kotira u svojoj branši i bude cijenjen i uvažavan na cijeloj teritoriji Velike Kladuše, a i šire regije.